Korkanchi MSC Consensi Langlok Su ni hang lang supachua klamong APSLC chumpen kang dang mai kang nipon. Raki hormu pen bang ni tum khot khachirai kam saki rideng ka chingnang. Rongbar jong tolamara cultural complex along Rada Tumpant Ayushman Bharat Akat Kiran Pon. Karbi Longri Abirta hemprek hangki amang heman pasimu ason chot pusi APSC dubagri tumpen arbok pon. Abirta ke than pon jibang nili jitkramsa non birtang ton panlang pon eksinang. All Party Hills Leader Conference Chihekpen APSC Rachari Tumpen 6 dul phrachrak to amai pangni pont dore sang sepina sonsi keramtang bu signify enkora clear ni sami Korkanchi MSC Consensi ke palopon langlokso hawarni hanglang supachu aklamlong All Party Hills Leader Conference langlokso sabrans Tumpen spatir pi ponsi 6 dul phrachrak to amai paman pon Jaga harapan MP bahai tu nang ba 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 Karbi Longri Abirta, Karbi Longri Abirta, Karbi Longri Abirta. Labang sutrok to kang mailong APSLC Rachari phan ninga chithi lapen ningang sam ke do ajoksi hemtun troksi kebra sir kebatu methang a party pen chodusi APSLC long chipa ogdun BJP Bita Tokbi BJP Kursing Lekhe BJP Renu Singh Nangpi Congress Indira Rong BP BJP Kakrung Rong Hangpi BJP Junaki BP BJP Rengka Terangpi BJP Binatok BP BJP Nali Kampu Apang Maipu Jemchon Rongpi pen kachepem pona mailong APSLC Jiripi Maipu Jai Kathar APSLC Lamjai Serpu Angtong Ikti Kathar Wathal Langso LSC Bikram Hansi Samson Teron Suren Kramsa Sarkiri Rongphar Ruby Singh Ronghang Rita Kramsa Pi Riska Melikpi Lapen APSLC fan ningas thiara tum chitodun India Prime Minister Narendra Modi aningkan sirkep ke chokpen Dipur rong supia long semi BJP etum radambai pi kibi pona red labangki All Parties Leader Conference made APSC etum pan ki phria joksi mai kibi pona red busi angtong tiga tharpen puthok lam arbok pont lapen labang suarni samila punat BJP song japu etum pen phranke mai kan hut Karbi Long phranke etum pen Karbi Long hempregalam karju pona hut lapunat BJP song japu etum ki thurlap labangki BJP etum hemprek nang pipelo pusi ang theki klang daklo lapen la Karbi Long BJP atum pen mai meeting along sami hemprek alama puthak pen kakai ki mata kiding jipon ber labangki alang litung ki pacho bayalam thelok lu puta alang li pen puthot jong panthu Anke non head jong alam theni li than pon bola pijut kokpo laka tumi dikelam BJP ya song सरकार कचहरी नरेंद्र मोदी सरकार कचहरी निंकान सिरकेप के चौक पु दाग दीफुलों से मायना के बिलो दीफुलों ला हिमंतो तुम ने सुनवेर दिखिए बांग के माय के थे बीवेर के थांग पोटा कली दाग एपीएचएल से सॉन्ग इंटांग ओलो पुला सो जोइनी से दाग मीटिंग न बिनांग रे अथे हक पे राम के अमासी लासोनी अलांग लितुम फेरांग के माय दोलो फेरांग के माय लोंग फेरांग के तुम बेन आरजू पोलो nang litum hemprega putha kupilo kama thapon po arjulo la karju pen ke anghu pen pline lam soita soifulo pijut koklo thurpuglo hempreg apu tha kaningji anta ka phere asong si hempreg nang piji puninge theke lage kupulo la hello la ke ha theso rong rum si tharbe the nang klui bon pojong hong teng lage klo lage theso rong rum ke tharbe the ko kelo lage Lasi BJP asong al hempreg puthak aninje phere sera tumsi hempreg nang piji puning ke thela ke inton melo donatum rabatum apota ki judlo mo anika pregle tum lam lun tame che than pon pime nang tum labang so song long do thip non labang so song hello karbiang long aso ponga phan kachalana ya song ke la hello la pen aka preg ke avelo la ithe vet ale tum ning alo chibi ponon nili hin pen alam ke pon verlo kardom Langlokso ni hanglang solong APSLC kangdanga mailong BJP Congress lapen ASDC atum hemtun troksi keba sur kebatum APSLC long nang spok dun lo
lapen APSLC tungki autonomous state sami hangvek ji lapen hangbom ji lapen autonomous state hangbom ma hu sami 6 tul ka bang tang pon ji phal sami cyclone bon bom ji pusi APSLC amai phu jai ka thar pen phreng ke thingdu ningje pon Pini dak langlok so si APHLC atum areli thak thak lo mai thepo bilo lapen dak don troxy kebraner kep Karbi atum BJP pen Congress pen ASDC pen COC dak APHLC long pini nang paok dun etlo nang che paok dun etlo Tadi nak kebang GMP kilik tu lah. Nang lihin pensi kaljap tunjuk pusing katu berat tumda penanganan ninggarong tu. Kasi jong si MP haidet penapi upi lo kecengsi nang lihin bagi klaim berperai rata. Kece lah kece thana kam ta velo autonomous state ke hang number 1 la pen number 2 ke hala long det si claim ji po bangali lo hala hang bom hutsi la 6 schedule ka pang tang ya phan lok sin itu claim po la pen ke hala 6 schedule aron angding pihini angding so troxy pen council election pe do la pen council voter list ka selam la kambang ni tung claim se rakpo la selam tang det lote election do pe mesi an ke yongsi hala ni tum election ke do un hot ke chia tum do kok pulote election da hala swadima bang pape do thoi phakpo athema ke chi ke thulong le de ji ke dake la pot hala dake by election pe do thu at po an pen nelitum an par ke la long le patta ke chia tum long le patta an cancel at po la pen voter list along pen 1938 aphi ke wang akiche tum phan amena bang ke than lappo lake la pen ke lalo la pen sakori ke claim aron repen 6 schedule aron repen aron 6 schedule aron NA pen sakori da ke pia tum phan an ke nelitum amen than lappo Raikom sai ki atum pen sami Raki bihak lembang phu atum phans ani wanglen dap ingnang pon bom sami lapunat Raki bihak lembang atum pen sami joy ki pen tangka kalong jia phan sami labang su osai ani wang masi ke klem engton pon pidar sonsi chmandet lo lapuna Raikom sai ki atum pen lapen labang su Raki bihak lembang atum ban sami kaching baya sonsi manthid dadlo Raki bihak lembang atum sami Raikom sai ki atum tent ko onsin nangin dap ingnang pon unjima pu la sonsi mandeda manpin lo lapuson thak thak si khotkhachi Raikom sai ki atum pen sami kedu kachrop to ka joksi खटखटी पुलिस स्टेशन की पार्लोपन जानुक पुखरी हावर अलong Raki Hormutopu Birta Kalongpen ateng pensi kedamteng wusik ni pa engkor pliani bogozen SDPO Japon lensi osi खटखटी lapen CRPF atum chalangun si kirike kuruga sai deng ponlo bogozen SDPO Japon lensi osi खटखटी lapen CRPF atum chalang si kirike kuruga sai deng ponlo labang sukri ke kruga sai ke deng boma por hut bang ni tum pan ka hondi ke du joksi Raikom sai ke tum pen pasang nun lo lapen la alang di tum ki oddong a begalong sami puthot kiri ke kruga sai deng ponsi lapen labang so beglong hom truck skebra truck sian long polo lapen la so hom along sami drugs mati Raki Hormu ilinra gram pharo isira truck skebra kinian longpon lapen labang so drugs pen kachenang chek abang phutum labang ki el pani dhoni lapen it's thoi bang nita Manipur sor pusi pangthekpon labang so Raki Hormu pen kachenang chek abang phutum phan sami Raikom sai ki atum pen chipari deng pon si sai arona teng pen deng pon lapen labang so Raki Hormu mate drugs hithi khula la long mangki lak troxian ador dosi puta alang ni tum pen puthot pachini pon মুকাজানে আৰু লগত অসি খটখটি আৰু CRPF টিম লগত লৈ জনকপুৰ বুলি এটা জেগা আছে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ এটা তাতে নাকা লগাই আৰু দুজন ব্যক্তি সেইফালৰ পৰা নাগালেণ্ড টিমৰ পৰা আহি থকা তেখেতসকলে তথ্য পালে তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত এটা বেগত তেখেতসকলৰ পৰা 87 পিচেছ 87টা চাবোনৰ কেছ পোৱা গৈছে আৰু তাত হিৰোইন থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু সেইমতে আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে চিজাৰ কৰি এটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে কলনি আছিলে এতিয়া সেয়া তদন্তত আছে তদন্তৰ কালতহে আমি গম পাম লগতে দুটা মোবাইল ফোন 37,000 টকা আৰু কিছু নথিপত্ৰ আৰু কেইখনমান বেংকৰ ATM আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ জগতৰ ড্ৰাগছৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰ মূল্য কিমান মান হ'ব পাৰে এতিয়া কমাৰ্চিয়েল ভেলু তেনেকৈ আমি চাৰ্টেন কৰা নাই কিন্তু এনে ষ্ট্ৰীট ভেলু বুলি কয় 7-7 কোটি মান টকা হ'ব ছাৰ তেওঁলোক কিহত আহি আছিলে তেওঁলোকে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছিল খোজকাঢ়ি
Kedam tang bu signify engkora pliani kidu ki boy ara tumpan ake joy pen si kisalang ponlong jiapan rong marjong dolamara cultural complex along Ayushman Bharat card keron pon VDC Chairman Sikari Rong Parpen ke cepahem pu pon mailong Ali Haman pen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numon Mumin lapen ke prek man pen ke thedum da chetong dun Yojana PM Joy aro MM Joy Prime Minister Jana Vikas Yojana labang so Karbi ke joy pen si celang pi long po la sinon mage si ke celang pon jipan CM EM MP MLS atum long samei cho hangdam jok pot pu busi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numon Mumin pen pachini pon list bunai dis এইবিলাক নার্সিং হোমত গলে লগালগে সুধিব নার্সিং হোমত এই কাৰ্ডটো চলিব না নচলিব নচলাই গলে বেলেগ হস্পিটেলত যাব চলা হস্পিটেলত যাব তেতিয়া ফ্ৰী নচলা হস্পিটেলত গলে আকৌ আমাক গেলি মাৰি থাকিলে জয় আৰু MM জয় প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এইটো আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু আয়ুষ্মান আসাম কাৰ্ডটো আমি দুখীয়া মানুহবিলাকক বিলাইছোঁ ৰংমংমৈ ব্লকৰ আণ্ডাৰত আজি আমি এইটো প্ৰগ্ৰাম আৰু বোকাজানত নীলিপত মই অলৰেডি কৰিলোঁ আজি ৰংমংমৈ ব্লকৰ আণ্ডাৰত 3,000 দুখীয়া মানুহক আমি কাৰ্ড যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু চিম্বলিকেলি আমি আজিৰ পৰা এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াত 5 লাখ টকাকৈ দুখীয়া মানুহ এগৰাকী ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ কাৰণে সুবিধা পাব আৰু সব গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত এইটো এভেইলেবল প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো আমি এমপেনেল যিবিলাক হস্পিটেল আছে এইবিলাকত এই সুবিধাটো পাব চ' গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে চিকিৎসা কৰিবলৈ কাৰণে বছৰত 5 লাখ টকা এইটো এটা সুবিধা কৰি দিছে কাৰণ আগতে বেমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ গ'লে মানুহে নোৱাৰে যে আধা মৰা হৈ পেলাই কৈছে নাই আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নাই আধা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই ঘৰলৈ লৈ গুচি আহে কিন্তু এতিয়া হৈছে 5 লাখ টকালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আকৌ অটল অমৃত যোজনা এটা কাৰ্ড আছে তাতো কেঞ্চাৰ ক'লে বা স্কিনৰ ডিজিজ বুলি ক'লে বাৰ্ণ নিউৰলজি কাৰ্ডিঅলজি এইবিলাক কেছবিলাক থাকিলে এতিয়া তাতো 2 লাখ টকা তাৰমানে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া দুখীয়া মানুহক এই সুবিধাবিলাক দি আছে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ বহু দুখীয়া লোক এইটোৰ কাৰণে উপকৃত হৈছে মোৰ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে আমি আজি যদি we have done half part has done but this year also I gave another 5 kilometers so slowly we are coming the budget whatever it is given then we have a very limited budget that's why but still I am trying and I wrote to Prime Minister also from Silonijan to Kohora that 90 kilometer road should be converted to national highway if it is converted to national highway every year we don't need to ask for repairing and all central government immediately so you pray for us so that if it is sanctioned then lit নহয় হেতু গতিকে নাই এবাৰ যিবিলাক কাৰ্ড আছে সব অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া ভেলিড নহয় মানে কিছুমান বদমাছি আছে যে এইটো পইচাটো অলপ কম দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে ভেলিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে কাৰণ ইয়াৰ লিমিটেশ্যন আছে একদিনত 30,000 টকা উলিয়াব পাৰ ডে 5,000 বা 10,000 তেনেকুৱা লিমিটেশ্যনত গুচি যাব সেইকাৰণে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে সেইবিলাকত অকণমান দিগদাৰি পায় সিহঁতে নাৰ্ছিং হোমবিলাকে কিছুমান বেছিকৈ পইচা সিহঁতে পালে মানে ভাল পায় কাৰণে এইটো ভেলিড নহয় বুলি কৈ দিয়ে তেনেকুৱা টেকনিকেল কিছু কাৰণ আছে ভেলিড নোহোৱাটো কোনো কথাই নাই এটা কাৰ্ড ভেলিড হ'ব আৰু বাকী এটা কাৰ্ড নহ'ব এইবাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াতে এইটো কাৰ্ডটো ভেলিড হ'ব So ইয়াতে কিছুমান কেইমাহৰ আগতে সোয়েল টেস্টিং কৰা হৈছে ডিফিউ ব্ৰিজ ৰাইট বিসাইড ডন বস্কো স্কুল এইটো কামটো আৰসিসি কনষ্ট্ৰাকচন অফ আৰসিসি ব্ৰিজ এতিয়া হ'ব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটোত মই জুন মাহৰ 22 তাৰিখে জুন মাহৰ 22 তাৰিখে নহয় জুলাই নাই এইটো জুনে হয় কেলে জুলাই বুলি কৈছোঁ জুনৰ 22 তাৰিখে মই ডনাৰ মিনিষ্টাৰ আকৌ লিখিছোঁ যোৱাবাৰ এইটো ইনক্লুড হৈছিলে কিন্তু ফাণ্ড কম থকাৰ কাৰণে ডনাৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰা মই চেঞ্চন হ'ল এটা চিলনিজানত হ'ল চিলনিজানৰ এইটো প্ৰায়ৰিটি আছে আৰু এই 22 তাৰিখে মই আকৌ ডনাৰ মিনিষ্টাৰলৈ লিখিছোঁ যে এইটো প্ৰায়ৰিটি বেচিছত দিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা আছে লেটছ সি hopefully we will get a good news very soon. So LA constituency some part of Dwarbaguri is aired in some headlines that going to shift under Kauragan LA so because of that people have been we are seeing that will face a very big consequences. No, I also got that information. Kiramtang bu signify engkora pliani APSC Durbagri atumben Dolamara community hololong pharanke mai inipon labangso pharanke mai long APSC Durbagri mai pumuron sing tipen kaning jepona tengki
Karbi Longri non kachuri bom BJP atuma bangki hempre ki hangki ambang ki haman ki pasimu ason si mandet athi amegle prang det liputang te labang so hempre ki hangki alang litum tingni det pusi alang litum pen puthot BJP atum pan arbok pon Karbi Longri BJP atum bangke lake amang pen ba apar loke pasimu pusi pudunai lake pasimu pute ilitum bangke ame bunang prang te jicini ne baduta pasimu ho setake pasimu pute lake ahok kalile lahelo BJP to hemprek kya ek number agenda ba pen alang litum non hemprek kya agenda rala tumatata aprang ke hemprek kya slogan do non bank ke bharat mata ki jai pupe vande matram polahelo BJP to mas slogan bang non hemprek kya nasi karbiarat ko chini nangi bank lalo hemprek kya slogan non konalo BJP to awe non bank himonto ko pima nang ipakan Ladakh si council so takan ore pinna de jong se himonto bang ke Karbi address lang me pik pini peko ki chilon pik nang tum council so pini peko le eno an la address sing thang ho an le council tim Karbi long dan sing thang lam nei pini peko te council so sing thang lap pamante himonto na pingkan ling se ke khoi ra ji pute na sinon ne tu le ki pudai bang ke lalo lason ke chong thui ke chong thai akan ke pen BJP to long Karbi long arat ki cirak picito do ning tonoi personally badu a political song pan ba social organization banda neri to efficiency hoi pen chuning rilo na pen ke development alam kem than pik sitami pini ani nang litom media to anda theklong ye komania rong ke rong thor pak se dolong ki salam poji tang pi ki or poji batuar kici hut puji ili tum thek long pek la se development ke ang ton pe na masi awe Karbi long ke zero pole podam deta ing le halai long ni nong kam pen di pu bunai dam bo bang lage ame thenga hem thikup lo pola bang kici klem vek nang ko sitami pa ki hala election hut kici paduk dun akar biara tum hut ke choyok arni arwe ke kicing tang don tum pan kupi lo li gelo pini la runa doi pen na job card tong hem so tong pon we si Karbi khai tong jing thu piglo pu matha dam la ke matha dam ne la pen ke isi bank ke foundation de ta non bank ke ahok pe bank ke di phulong ti talon nang ili tum thek dam no je India Republic te punot ba independent de punot red fort along se aningkan wangta ada ke talon ji adim la le kunane Kolkata to nane Chennai to nane Srinagar to mane nane Bombay to pugla le tanone Karbi long along a foundation de tanon bank nang la elo non bank isi prestiver so nang pinchong de non bank non ta monen ka dim la ro yi pu non ta CM ni elo na silage isi foundation de bank lage isi prestiver son bonai no ilitum asa ba kuru district council nang ke wan pe bank center rules and something ki chisi litum chobom lang pose tum ki matha nai pen pini BJP phan ke phai joine kopi lo litum ka ve ke isi bank ke civil hospital avedelo isi bank ke lapidanje bank thilolo akon non la sa bank ke kopi lo pote rongpha pirong be multi bank ke avedelo BJP phani phai joine le nasi lu chi matha dam nang ye bank ke Karbi long arat ningi siwet donanje kali lipute non munupura long kosom se keci plang ma Karbi long ta la sona situation nang kili ji bang ke der dilo pen non pinangan ke plang atung keci matha ke lalo plang o te cholo tangka maha do te cholo pu tangka maha likit he kali inning ingkin se kete nang jong he tangka do bang te tami mo bang ipranang armut det putela to tangka ki do penali kupilo Pini Abirta lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom